Komang Windriani nyakit kanting lekadang panakne di pos ojek Banjar Dinas Darmayase Desa Tukadbungge Kecamatan Buleleng, tugas Kamis 2 Juni. Kepala Desa Tukadbungge Putu Madie nyeritang, Komang Windriani ane dampingine ajak kurnane putu adnyane mulai lakar berangkat ke Puskesmas Buleleng 2 meriksang belingane pas Kamis semengan. Komang Windriani anak subuh nyakit tang basang cara lekar-lekad belingane. Uli pemeriksaan medis, orangnya konden dadi lakar ngelekadang. Ninggang penjelasan petugas medis antu, laut aja ke dadua lantas melipetan mulih. Mare neket jumane, Komang buin nyakit tang basang cara lakar ngelekadang. Ulian pedaleme teken putu adnyane, lantas ia ngajak kurnane ke rumah sakit Paramesi di Singaraja, ngelewatin jalur Banjar Dinas Darmayase Desa Tukadbungge. Di tengah jalan, lantas ia sing kodag nanang sakit basang. Ia ngaku subuh sing tahan. Putu adnyane terus ngajak kurnane mereren di pos ojek. Pas tegak, sirah bayine subuh pesu. Konden man bantuan Komang Windriani subuh ngelekadang panakne. Cek subuh pasti panik kurnane. Aget ada kerama ane nulungin. Enggal lantas tim medis teke nulungin. Uli pemeriksaan tim medis Puskesmas Buleleng 2, bayine ane lekad entu muani. Kondisine masih segar. Tim Bali Express ngelaporang.